Lo mala e taimini ka kamata tau feauhi. Ko tau toi tomu yange, ko toi tomu yange ia e tau tuku i ahoni. Ko ngahi field events o totonu ke kamata i pongpong ini i triple champ field number 1 men and women national team pemo intermediate boys. Field number 2 shot puts junior girls. Field number 3 discus throw midget boys. Field number 4 high jump junior boys. And field number 5 javelin throw open girls. Whakatoranga iange, koe mala e puna akau pe koe pole vault, na e toloi me aneafi ai whiauhi ai open boys. Koe toko nima pe ai kau whiauhi, kore atu ke kau ofisiare. E whakakato ai whiauhi koe ia i e pongpongin. Kore atu kau ofisiare, mau tokoni mai ke whakawawewave e tau whiauhi, tau turituri ai rewa he ki la a koe ni. Kore atu ke kau starter, kau track steward, kore atu kau track stewards. Lava hake rewa ki loto malae. Kau track stewards, Manu Sikalu, Tonga College. Loresio Kata, Takuilau. Isleri Ufanga, Tupo College. Foyata, Tui Hakabalu, Tupo High School. Maata Mailau, Lavenga Malie. Mine Opalau Noa, FWC Middle School. Otukolo Maaku, Solomone Baka, Liahona High School. Pere Tutone, Tailulu. Paurias Po Ese, Tonga High School. Teresia Kata, Government Middle School, Hiipo. Sione Lolohea, Monga Oribe. Aliria Fungarei, Tupo High School. Meriame Fainu, Tonga College. Tevita Mau Mau, Tonga Side School. Nasipa Naufahu, Tonga College. Neomai Sinamoni, Ewa High School. Patai Maile, Monga Olive. Tipe Kaubaka, Queen Salote College. Kung mautolu ko na uya to Monga Hingoa. Kung mautolu ya ka officiale, mutokanga ai track. Maulava hakereva kiloto malae, ko kau feau hieni. Mita valunge au kuna wasi loto malae ie taimin. Whakahoko atu heni o kuyai ai whiauhi, ko e whiauhi eni o whakapare ia e korisi lavenga marie, pia moe siasi tokai kolo ia kalaisi. Ko e whiauhi lau ves lau loto. Ko kore atu, hei kai ke aha taimi mawahe ia e whakahoko ai ko e whiauhi ko ia. Ko mautol pe timi spoti ko ne whainga marie pe maulava mai lau. Hange ko taimini. Taimi ko ne tau taritari ai. O silava mai pe a timi spoti ia. I mua he grandstand. Lau ho moves lau loto. E whakamau i pe ia. Ko taimi ko toa pe te mou mai ai o lau ho moves lau loto. O kuyai pe kau whakamau ia he ni te nau whakamau. Kamata pe he pongpongini o au ka pongpong. E ahoni o au kia pongpong.
Koe ngahi timi pe te na wo mai o lau e nau ngahi ves lau loto kok nau tolu pe ia e kau he pe auhi pe e whakamau i. He kai ke toi lava atu a tahat mawahe ia ke ngahi ako ke whakamau i a ngahi pe auhi ko ia. Ko mau lava mai pe ki mua kumi pe mo tolu e taimi mau lava mai pe lau o mau ves lau loto o kuiai pe ai kau whakamau ia hen ke nau whakamau i. Ko mo lau ves lau loto. Ko e tau ngahi ves lau loto, e lau ia ngai taimi whainga maarie o e ahoni mo a pongpong. Ko e tau laka whakaosi a pongi e kai ke toi whai ha lau ves lau loto. Tau fia e ahoni, ko lava mai he ahoni ki e mala e te upaiwa, ai fefine i loa ko ia i e skoti a te rita pa i e tolo mea mamaka, ko e fefine ko Dame Valerie Adams. O ku i heni e mala e te upaiwa, ke hau, ke wakai, ke tuunga o ku iai e tau skoti a te rita, tau te fito ke tolo mea mamaka, ka mo i shot put. Ko ia ku kore atu e taimini, kau ofisiare o e mala e tolo mea mamaka, shot put, o stoton ke mo i loto mala e he taimini, ke whakahoko ai shot put, ai junior girls. Tau ngau e aki, lelei ake whainga maari e koini, ai iheni a Valerie Adams, e ala tokoni mai ia kia ki tau tolu. Tau teu ateni ke kamata ai lele mita e mamu he au. Lere e tonga no toa, tau teu bit tau tolu ia heni. Whainolo pe eni ia. Lere whainolo. Lere mita e mamu he au, taka iua koia ai Midget Girls. Koe risi koia ko ngau aki he hauani koe lere koni whainolo pe. Oia o kia ia tiuripe tari pe me he Government Middle School hahake ko Eleanor Fifita pe me he Government Middle School hihifo ko Maria Mahe pe me afo Rosaline Vaai pe me Tonside School Christine Nanusi pe me Kunsalote ko Lavnia Laukau pe me Eua Ofacere pe me Kunsalote ko Mele Hori Holoia pe me Tonside School o famoi he lotu Sikuvea pe me Vahe Kolo ko Helena Tangnoa pe me Ria Hona ko Sintalela finau pe me Tailulu te saika pe me he Mamalo Side School ko Halapore pe me he FWC Middle School Siutai Saveangina pe me he Mamalo Side School Riu Mori pe me FO Safila Safi pe me Government Middle School hake se la fimi tua kalau pe me he Monga Oliveira ko Stephanie Poutere pe me Taguilau ko mere purei malolo pe me Government Middle School hifo ko Asena Pakisika pe me Lavinga Marie ko Kasirita tua kalau pe me Monga Orive Skinny Taulama pe me Tailulu Caroline Whakahau pe me Riahona ko Mansiu tua kalau pe me FWC Middle School Fui lupe Manu hapai pe me Taguilau ko Nanse Timosa Fotu pe me Vahe Kolo pe ki Mere Taufa pe me Tupo High School ko Varani Sese Funa ki Reva pe me Lavinga Marie na osi mau mai stata tai mini final ni lere takaiua lere mita e valungeau ai Midget Girls pe whamalo ia pe tau ngahi kautaha sponsors ia malawa ke nao wanga lere whakapaanga ka whamafolanga tonu atu e tau whiawhiko ia o e ahoni ana kamata mai pe mo ni te aho luaki ho mai ki ane afi aho no wa tau wataki mai ni aho ni aho no tolu en
Pamalo i peke mia, pot ngau e whalatonua, koe panke langa whakalaka tonga. Tonga Offshore Mining Limited. Pot ngau e ngā lalahi a tonga, pe koe moi, pe moi Road Safety Campaign Division. Pe koe Tonga Post, moi Tonga Print, vai tohi Enterprises, koe RLF Plumbing, Maufanga Takeaway, po te taulanga tonga, pe koe Ports Authority Tonga. Koe Finau Construction, toi call Professional Services, pe foki ki he Nasareti. Kau taha tō teniti ai Nasareti and Rentals pe mi whangaloto. Māua toe toko wa malueni e risi, te teo ke nau whainolo. Lere koni koe lere peki e koula, siriva pe mo e polonise. O ke kai ke toe whahau ko ha lere sivia. Ta tau pe Mitchet, aroha ke peki e open. E tau te watu e. O si hina to e fukai. Te ke nau kamata mai. O si ma watu pe mo e on your mark. Ketche pa whanata mini nau mawahe atu. Toko ua malu koia nau whainolo ki he lere mita e walungeau. Ai Midget Girls, ai a koe takai ua aia. Nau wafe atu ni e mita tolungeau. Taki mai tā kui lau. Te ono tu aguari a hona ko wahe hake. Government Middle School, pe foki he wahe kolo Middle School, kunsa lote, tonga side school. Falaka tua hake ia, wahe hake, taki atu e hake taimini. Riahona nau falaka tua riahona ia, falaka tua side school. Tonga side school, afe mane mita wangeau, taki mai e tonga side school. Tonga side school, riahona, kunsa lote, pe amo hahake. Ke taki mai pe ia e whafafonga ko ia. Tonga side school, afe mai ne mita te au, mau hanga tonga ke te pi, ko side school. Ko hahake na ko vaikolo na falaka mai tonga side school. Tonga side school, vaikolo ni ko ne lo tonga taki mai ko e kaulere. Okay, taki mai e vaikolo. Ofa mo i helotu sikuvea takai fa sieni ke taki et pe vaikolo afeta vaikolo pikwa to ni mita tolngeau ki tuku mai vaikolo e kaulere ki mui mava heta vaikolo ia kako afo oena ku turi mai ngari ko e line ni ma vaikolo. O si mawahe mai a vaikolo ia, vaikolo. Vawe apito pe me turi mai whafonga pe me korisa fo ou. Afe mai ne mita e wange au, ke taki mai pe e ofa sikuvea. Ofa sikuvea pe me vaikolo Government Middle School. Vaikolo, ke taki me pe vaikolo. Afe mai na vaikolo ia he mita te au. Ke taki me pe e vaikolo. Ofa sikuvea. Ofa mo he loto sikuvea. Ha uai pe a vaikolo ia. Hiki ma vaikolo. Kaku turi mai a Maunga Orive. Mama loa side school. Kai peke to e Felave. Ko e fofo a koulaini ki he ahoni. Ave ia ki he Government Middle School vaikolo. Siriva tu kiai ai FWC Middle School, Polonisia tu Tonga Side School. Ai ako e kagato ia le fainolo.
Aia ko koula ma vai kolo siriva ma monga orive ko sela fimbi tua kalau ko polo ni siriva ko tonga side school aia ko losalin va ai te te wata tolu ki he finalo ai Junior Girls lere mita valunge au ko ni ni ukawat ki ai ko lo South Africa no pe ambe tai lulu pre nai se la tu ila pe ambe mama lo side school ko porin di kaufi pe ambe lia hona en loti pe ambe he ako loto ai we siriana en uvea pe ambe tonga hai ata lua reo ne pe ambe ta kuilau ofa ka matu yono pe ambe tai lulu le ata nen si la tu pe ambe hapai matavai ka foa pe ambe afo finau fisitaria maka fi pe ambe hapai ko masina le rifi pe ambe monga orive ko fune matai re pe ambe he mama lo side school ko lovely moa pe ambe kun salote aroha polo ia pe ambe government middle school hifo ko ereni harmoni faivalu pe ambe he vahi kolo government middle school salote auleri pe ambe tupo hai beri tupo pe ambe monga orive ko lolu ha masika pe ambe he vahi kolo ko alai se songoi mori pe me tonga hai mere nai te fua pe me lavenga marie ko taien ula kita ulutui pe me santelu talano maka pe me tupo hai lo sana wesi pe me FWC Middle School Juliana Koka pe me Government Middle School hahake Jamie le meki pe me afo ko tevirine la pota pe me Government Middle School hi fo ko risi so ni a faresiu pe mi lavinga marie mafi sawaki pe mi kun salote ko ere no tontonu pe mi eua ko jilana liwanga pe mi government middle school ha ke o Brianna le noa pe mi tonga side school lani manu pe mi tonga side school pe fokia mona langi pe mi he Liahona high school ko Luciane naufahu pe mi takuilau pe fokia Maria Loloa pe me government middle school hahake. Aia ko hoko na ko toko tau nima. Eri sigo mangau aki. Ko hoko pena hapai. Afo hapai. Pefo ki monga orive. Aia ko final ya. Fofo akola ki aoni ave ki a ofa mo i lotu siguvea. Me he ako loto ai pure anga pe me vahe kolo. Aia ko kau mai foke whanau koe ni pe me ngahi ako loto government middle school ai pure anga. Aia koe kau whafonga pe me vahe kolo, vahe hake, pe foke ki vahe hifo. Wai whatawange o ko au tonu atu pe tau pokalama whamawholare hanga tonu o pompongini ki he tapa ke he o kolope pe whakateke motolu i tongani tatale pe mo kau whanongre tio mai koe pe ambe he toke lau mama o. Malawa ke tau kau whataha pe mo pokalama whamawholanga tonu e pompongini pe ambe he whake teo whaiwa. Aho hono tolu ai spoti hono hiwanga fulu maano ai ngā he korisi. Tau te reo te pētau tolu ki he
Lele Fainolo, Mita Valungiau, ai Junior Girls. Ai ko foi kulupu ne ua. Te teu ke nau whako ai Fainolo ko ni. O si hina hina toi fuka stata. O ne maa. O ne maa. Ko e lele ko ni ua ke to e iai me ko get set. O ne maa pe paa whana. Nau mawahet nau tolu. A wheto te mita tolu ngau. Taki e to pe e tonga hai. I ono tua wa Santelu. O whafonga toko ua pe Amelia Hona. Na o si ki ma whao at nau tolu. Nau afe mai ne mita wange au tonga hai ria hona kun salote. Kei taki me be whafonga pe me tonga hai. Tonga hai kun salote. Whalakama kun salote ria hona. Hau ke whika ua. Afe mai ne mita te awonga fulu. Kei taki me be tonga hai. Kun salote ni o turi mai whalaka i mai tonga hai. A fo o na ku vave pepe mo e turi ma fo o. Hau a fo o ia o whika ua. Hapai ena kuna tok mahanga mai. Whalakama hapai ria hona. Hapai ke whika tolu. Kako afo o ene une o si taki i me eia. Afo o kun salote hapai. Afo o. E takai whao sien. Takai whao sien ni. Ai ako afo o ene o si mama hea ta afo o. Afe mai ne mita e tolu ngeau. Afo o. O afo o ene o si ki i mama hea tui aki naha mita e wanoa. Pea me he whikaua ko hapai. Turi atu koe hapai. O si mama he tari ahona. Afo o kanaki. Afo o. Wangia hongo fulu he taimini. Afe mai afo o. Ngari ko e va mama o peni e ia e kaulere ko ni. Va mama o pe me he ulu aki ki he wa. Ai ko hapai whikaua. Tonga site school na ru he whika tolu. Kako afo o. Vape apito e ki hiki mai a Tonga Side School. Tonga Side School, afe mai ne mita te au. Tonga Side School. Tonga Side School, falaka mai a Side School ia fo o Tonga Side School. Hawa Tonga Side School ia falaka mai mo hapai a fo o ke fika wa hapai kako Tonga Side School. O si ikai peke to e felave habe ia ke ku koula ia ma a Tonga Side School. Siriva ki hapai ko e fika tolu ena mo e poloni se ko ria hona ko e koula ko ia i he lere takaiua ai Junior Girls avea ki a Lani Manu ki e Tonga Side School ko e poloni ko e Siriva avea ki hapai e finau sitaria makafi beto ki poloni se le varia hona ai ko moana langi pe mi ria hona tau te o te peta tolu ki he whainolo lere mita valungiau ai intermediate girls. Ugai e toko wataha ko e ofa la tu pe me kunsalo te ko marini taula pe me afou ko etivise fareta pe me ta kuilau. Ko vula se kau iwa anga. Afoka pe me hapai kusto siri pe me tonga hai kau lain e matane pe me
ria hona ko sofai final pe mi lava maria ko vika he pe mi lava maria vika mafi pe mi tailulu o Lucia Loni pe mi hapai ko Teresia Kalu pe mi Santelu tupo ahafi pe mi mo Orive Veronica Taria pe mi Kunsalote ko akane sirikio pe mi tailulu siare na poto pe mi tupo hai tema tupo pe mi ria hona ko Milorina tupo pe mi tonga hai pe foki a Suriana Palanite pe mi tangu ilau Iai whawhonga ko una loto ki whareha a tatafu. Pea me Santelu, pea whoki a Eva Taria, pea me Ewa, rine ni kutu, pea me afo toro watahaia, tēnā whainolo, ki he lere takaiua ai Intermediate Girls. Ai a koe... Onde maa? Pāwhana tai mini. Mawahe tu e kulupuko ni. Ko e... Intermediate Girls. Lau wawheto ne mita e